Ja, den smager faktisk godt. Jeg gider faktisk helst ikke at spise den derhjemme. Nej, men her. Хороший. Nein. Vi er faktisk okay. So have a lunch there. Big lunch. When? You have 2 good pineapples. Asante sana. When. Maji. Nu må lige skynde dig lidt, eller? Og det på det babu. Ja, det var det faktisk. Jeg havde sådan en sådan anden. Jamen, jeg har kun lovet en shorts, så Det er bare god mig. Ja, der er jeg også. det får man ikke af igen, før det skal skides af. Det er også det, der for mig også UV, så når man putter det sådan et pulver, så kan man se det med UV. Ja? Ej, det vidste jeg faktisk ikke. Okay. Det fandt vi ud af, da vi har lavet for mig et eller andet. Ja. Okay, let us see another spices. Nu får jeg godt. Perfect. Jeg ved ikke, hvad den Røddenborg. Ja, det er den sag. Like På engelsk er kartoffel. det fruitful. Like kartoffel. Kartoffel. We cook it. Det er ligesom en kartoffel. Yeah, like kartoffel. Yeah. But malstor, and then we take the skin like this. We cook inside. We also make it chips from this. Oh, Yeah, chips. Same like kartoffel. Same texture. English you call it breadfruit. Bread. In Swahili you call it shelly. In Swahili shelly fruit. Yes. This is the tree. Must be malstor. It's too young. Baby. Toto. No Toto? Ja. Yeah. Toto means baby. Prøv at kigge op i bladen. Er det flot? Jo. Long step, Mira. They bite it. Make a long step. Come. Hurry up. Mira. They bite it. Haraka. They are biting. Mira. Come this side. Up it over. Is it? Nej. Curry. Put in kartoffelmus. With this glucose. Yeah. Do you cook, my friends? Yeah, but I'm not on the like There's no glucose? Yeah. You put it in a mosquito. Oh, I don't know. It's good. Mosquito. Just inside. Jeg vil sige, Line, hun gav lidt ekstra. Lasagne. Bechamel. Ej, de der de er så smukke. Billede af på skolen. Ja. Det ligner det, Marie. Det ligner lidt sådan en gilde, som man finder sådan. Ja, det er så smukt. Det ligner en gilde på trækant, som man så ligner så noget op, og så var der sådan nogle billeder der. So if it's too much of this, you will be in trouble. I mean, too much, more than one of this. You're getting high, you like this, like drunkard. And the more than one, it's heart problem. There's ethanol in it. You know ethanol? Yeah. There's ethanol in mosquito. So here just take a, do it like this, and then we dry in the sun, just 1 week, and then we break the shell. Mosquito is in it. Okay. You can do like this, we put in the blumkool, the kartoffel, the spinach, or bechamel sauce. I put in lasagna, or spinach. So if one to be high, we put in a listen cool. Then we start dancing and singing. And how often are you doing that? Just 2 hours, then we'll be okay. But are you doing it every day or once No, a week? Once a week, just for For a weekend. yes. It's a special things, maybe in the honeymoon, or wedding party, or to be high, to be happy. Mosquito. Jamen, skal vi ikke prøve at bruge det? Skal vi ikke prøve at tage nogle med hjem til efterskolen, og så se om vi bliver højere det? Fordi hvad er det, man gerne vil have? Ja, den går jo ikke under narko. Jo. Etanol i, går den under alkohol. Yeah. Ja. Så ikke noget muskat i. You say ingefær? For men. This for women. Okay, så efter piger. Ja.
ingefær var godt for mændenes præstationer, så er muskat godt for kvinders. Det kan jo også et eller andet. Ja, det er så. Må jeg? Vil du have den? Du må også gerne have den. Jeg vil også gerne have den. Så måske Jeg vil gerne gemme den til noget. reglerne for skolen. Kan du give det? Programmi må sådan købe en masse som måske noget på efterskolen. Så kan du den med. Ja, men jeg tror, de skal til at ændre regler. Så kan I dele om den der. Der er stille. Ja, baby har nakket. You get high off like a half, then they can share it. Yeah. But that's for you. That's for the ladies. Not for the boys. Oh. Only for female. Not for the male. Du skal have ingefær. Det var ingefær, du skal have. Okay. Okay. Ja. Du står ved siden af. Jamen, jeg har også lige lånt en Kan man tage det røde af? Det er kvinders potens er bedre med det hjælper muskatet på. You see, they start the blomst, and then in total, baby, and then stop. Then so in Denmark you can buy this. Yeah. But green Yeah. and the malsua. This for decoration. Ej, hvor And lækkert. fruit salad and cocktail. It's just to show, not just to show you. Okay. It's not so good. And it's okay. Min konfirmation, der var det på højeste måde, og så havde man en grønne umodne udgave af den. Og de var simpelthen så sure, så Yeah. Hvordan kunne You know, making marmalade? Marmalade? det var det vildeste, Marmelade? det der man lavede i sin frugtsalat dengang. Og alt blev pyntet med stjerner. Some people in cocktail 90'erne. or making juice and marmalade. Some can eat it, but this is a malsua. Another name is called carambola. Another name, carambola. Okay. English starfruit. Then bumps and this is toto. Okay. What is this? Not spices, not a fruit. Is it a lot? Not fried, not spices, not a fruit. From this No. no, you call it zebra Oh, ja. zebra Ja, du ved, de der sæbefærger. Ja. Så kan du vaske tøj og sådan noget med. That lady. Ej, what? Det kan du også godt købe i Danmark. Zebra. You can buy this in Denmark, I think. Yes. You put in washing machine also. Yes. So they come original from Philippines. Dito maji kidogo nyingine. Babu lete maji senga wa chafani sio lete maji. Cha kidogo hapa. You see? Smells like a fruit. Very clean. Maji senga. Okay? The foot is down because there's too much rain. Med. Nej, guacamole fry. Avocado. Baby avocado. Baby avocado. Guacamole. The teacher, something is it like citron or what? Citron or what? Er det ikke avocado? Good teacher. Avocado and store big. In December can big like this size. Making guacamole here. So can buy in Denmark avocado about this size, eh? Yeah. So how much? Maybe $2? Yeah. So here in the season, big this size,
4 1 dollar. Oj, Yes. 4 $. Lige Nej. 4 avocado for $1. $1. Yeah. Hvor vi i Danmark jo betaler cirka $2 for en avocado. And this fruit. Yeah. Det er sådan 1-2 kroner for. Ja. Den tomaten i front of den stinker af helvede til. You know bola? Making bola? In bola? Canel bola? Ja. And another one? Cardamom. Ja. Yeah, cardamom. This that the belongs to this cardamom. This cardamom. They belongs and this cardamom. Det er sådan nogle kapsler, er det ikke? Mhm. Ja. Også your family. So that's cardamom in English. Cardamom. Same. In French, cardamom. Okay. Ja. Jo. Så her på din ris, cardamom på din te og sådan en kaffe. Du på din boller. Ja. Hvad er det med det her træ? Hvad er det for et træ? Du bliver vinder af spejsturen, hvis du kender dem. Not this. Ja. Nej. Det er et eller andet Nej. Kori. Er det krydder? Ja. Ja. Kaj? You see? You see? Yes. He's the winner. She's the winner space tour. This Canel tray. Well done. Mysore. Same family. This is you call it very pili ho. When you say, oh, mustard. Red one. Kan nu komme solen, hva'? Ja. Nu bliver vi skal have en sag. Som går i væk t-shirt til. Det er lidt fint. Det kan lige gå over i. Stiller vi sig over. Men jeg har fundet ud af lige hvad jeg kalder, så kommer de. Det minder mig lidt om de der t-shirt-videoer, hvor det står. Jeg tror, vi bare skulle lave en fake med en af de appelsiner, der ligger over på jorden. Og så sådan. No, it's okay. Mustard. Yeah. You try. Me? But inside, Yeah, the seeds, yeah, like a bomb. yeah. Not easy. This one got you, Det er godt. A little bit dried, yeah? Not very juicy. Like a chili. Den har ned. Okay. Det vil jeg gerne. What do we jump on? What do we jump on? On the